बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन आदे दीनी सवाल जवाब गे मुलिंगा प्रोग्राम कंगे मेहा बेदन तेरना मरहबा दन्नवन दीनी सवाल जवाब में प्रोग्राम की मी रमलान महोगे हम कोम्मे दुआ हकुस मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स गेनस्ते प्रोग्राम आदे अलगुमेंगे मी प्रोग्राम गे बेनम की तिबे फ्लोंग हिप्पल गो फेदे दीनी एक एक सवाल तवगे जवाब गेनस्तिनो එහෙන්කම අලගොම්මගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් බට්ටන් කොෆ මෙවැනි තියබේ ෆුල්නන් අලගොම්මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තවග බෑරි වඩාගෙන් සුවාල් කුරපේන ගොත අද හතෙන් නුවෙද්දෙන් හතරෙන් අෂෙන් අෂෙන් එකේ මේ නම්බර තියබේ ෆුලන් හම සුවාල් ලියවම ෆවග SMS කුරපි මයිරාත් කුරපි අලගොම්මන සුවාල් ත ලිබෙමුන් දාමින් වරකුන් තියබේ ෆුලන්ගේ සුවාල් තක ජවාබ් දෙමුන් ගෙන්දාන මේක ඊතරම් හම තියබේ ෆුලන් අලගොම්මන එකේ දෝ බෑරි වඩාගෙන් දෙවා දීනි ඉල්ම් වරින වාහක දක්කාලා කමෙන් ඔලොම් ෆිලවාලම් බේන ෆුලවා කමක වන්නේනම එෆුරසත් සෙබොයි හතෙන් නුවෙද්දෙන් හතරෙන් අෂෙන් අෂෙන් එකේ මේ නම්බර තියබේ ෆුලන් නංජසවම ෆවග SMS කුරපි මයිරාත් කුරපි අලගොම්මන හම තියබේ ෆුලන් ගුලා එෆුරසත් වෙස් අරවාන आदे अलौंडा से आदे सफर हम नंबर तकरार कोल्लाना हतेन नोएदें हतरें अशें अशें एके मे नंबर तियबे फ्लो SMS कुरवानी इराद कुर अलगो मसे कुरानी हम वी हाविस किना सवाल तक तियबे फ्लो जवाब गिनस्ते वेतो अलगो मेन सवाल त लिबे मंदा मिंवरकुं ए तरतीब आदे हिंद दोस्ते के सेफदा मियदु अलगो मेन नाकी दीनी इल्म रे बार वडागन देवा तियबे फ्लो सवाल तक जवाब दे उमटका आदे मे दलो मेन नाकी बार वडागन देवनी डॉक्टर मूसा नूर हसन आदे अशे निमाल मोहम्मद प्रोग्राम रो बांगेता adalun ham kores mi faha kolli fadan irad kuriya miyadu salwan man ham tiebe flonge swal take an kuriya dani ummid mi kurani ham tiebe flona beenun tere muhim maulumat take miyadu ge program to ges miyadu ge program ges keneste wenako shami fortum swale ge gotu meti aila mi hunge teren kudakudinna de ice cream fada taketi waneto sodagat bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما آدمي أغنمين أنا صدقاتك بلالر صدقاتك تماغ فراتون اهمية كان هيد كرا هيده دين صدقات دينون ام اولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حدیثك أغنمين رياء كرا روگے حدیثك کلفان وداڑ فنني امی هو صدقاتك تماغ کا تماغ می ہن كرا صدقاتك ہے اچ එහෙම මිසාලක තිමාගේ දරින්කමුගා වේරම සදේක බණ්ඩ ෆාමිංග දරින්කමු ගනස් ගා තිමාග හොන් දරින්කමු ගනස් එක දින්න වෙස්සනේ ඒ සදගාතේ ගොතුග එච්ච ෆෝරක දීෆ් කමුගා වණම එකමුගේ සවාබා දරුම එමිහ කලිබි ගන්දාන දෙන් එහෙනස් මිසාලක මේ කුජාය මේ කම කුරවාතේ එකමුග බදලුගේ මේ එච්ච දේන බුණ ෆේ දේ අයිස්ක්‍රීම් දින්කමු ගනස් සදී පිස්සා දින්කමු ගනස් යකුන් ඒකි අනේ සදගා කුරි සවාබෙන්වාන එහෙනස් තිමා කුරි වාදු ෆුද්දිකම ඒකම බෙගන්දාන शायद में सवाल की ईब पुणे दे बोर्ड विधान तो इस्लाम दीनु के अदुवुंगे अदे अजाब लिबे तो एफदें कंतक करूं अदे गीबा बुनमा बेगो तुम आसफा हदीस बस फलग में ननी अतदरून माल गीबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबानी तिबा मुन्ने इंगे ही तिबा गीबे की कुबाक दे सहाबी विदालवनी अल्लाह व रसूलुहु आलम अल्लाह दिन ओडिगतुम दिन मुळद दिन ओडिगिम वनी अदि दिन ओडागतुम बोडी अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकले वन हदीस करवनी जिक्रुक अखाक बिमा यकरा नेत तिबागे अखा नेत्तनिगा मितनु गा तासोती तिबागे अखा वाने की इस्लाम को मगे गतुम नेत अखा नेत्तनिगे नेग वाहक देक्कुमे एमा असलु गीबा शरवी मानागे गीबे की ए मुस्लिमक ईमान कम गहलिवरे ए बेगतु गे नेत्तनिगे नेग वाहक देक्कुमे देन सहाबी विदालवनी سؤال دنواني أفرأيت إن كان فيه ما أقول تبنا دكا واهغا تبن كلفان دكا واكينغا هرجكم غوانما كينغي واني بن حديث كربني أي أصل غيبك أنا كباغ هنوا كين نتنغ ديككم أدي أنا كباغ نيوا كين نتنغ دكا في كم غوانما هذا دوغ واك دكا في كم غوانما واني بوهتانك شدوغكش මේ ආම උසූලකුම් ගීබේක ඉංගෙත එහෙම ඉල්මරි විදාලවනි එමිහ ගීමාන්තරිකම් හොරිමින් වරකුම් ඒ ගීබ බොනේ මීහා රද්දුවා මීහා ගීමාන්තරිකම් හොරිමින් වරකුම් අනේ කේනේ ඒ ගීබාගේ ෆාෆා බොඩුවකින්තේ එහෙම අස්ලකි ගීබේකි එයි
muslimunnade terega ena mihun nuruhe wahakata henna me saun men mujitame gotuga insanu ekige mihen ulemun da hinduga insanunge terega masale jehe amakatattake muslimunge terega masale jehe ehema e faafa adi nulimunu kamuga wina wes ngeta alumen visnen jehe insanu mihen ekiga ule hinduga emihun wesama emihunge wahakata wes nuruhe wahakata eche nudekku ngeta ekwe ekiga ule mujitame ga misalaka divehi rajyega tafat राज्य गोस मुस्लिम में ओले ने में बेर बाय गांव में तो हुआ सगर दिवे राज्य में बेर गोस में एकी किया वांगोले हिंदुगा एने में हने इंसानियत गोतुं एने गाय मी हे गोतुगा वे फोन नान एने तो एने की किया वा कुलास ता हुआ एहम मिसाल का एफद मी हे वाह के देखी मसलहत गेली कंदत वा कम गवाना मा एवे समा ए हम एमे रगले नूने एने मी गीबा का फाफ लमन कम गवीना में से मसलहत नगाला तंतनु हमन जो हूं फेद मा मिफद कंदत के मुस्लिम न कशी के वा कंदत के नु ते मिया की हम वरम मुहिम का मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवा फावे सहाबीन थिबा में तिमन का ले गफान ari huga enu hen sahabin ga wahnu dakkawash engeto ekkivegento ei galefan beenum fulwani ehem sahabin ge ariha wada ganna wahnu te sahabin galefan ariha wada ganna wa hinduga e sahabin na detre galefan heppulu ga evse chennetu engeto evse chenneti galefan nokme wada gatu alun me misal ka ona mahera de me doctor abegotum wah ge dakka fo ekkam gawanama alun mena doktor fenne hidu alun menge hita fortames ekan kan hanna net ehma aslu ekamattaka miwani ekan mana kore fa islam thina engeda na to demme suwala ki vituri ge fahuga kiya dua kitab fahar kiyen jehe to ete olun filwal de fanato यार एक मी दुआ मी के मेननी मी हा हम तकरार को दुआ कुरमा इस्लाम देनोगा बारोला मी ननी ei ane awan menne dua takrar ko kida miginen kurun ek masale no kan awan menne gende kit ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ane mi badr hongurama ga awan menne fene ganda ne kale fon allah subhanahu wa ta'ala nasran edigen kurami dua takrar kurwile kine ka wo kurfano vidalane allah rasul fudijje kale fano ge raskala kale fon dua ijab kurwana hemma mi ha mi kida miginen dua kurum se ke masale no ei me takraruma ki ekma sabunge miha yang ekamuge sawa badar ma Allah subhanahu wa ta'ala ekan miha ka fus mi ane huimwa de boma mafwe gandana kame ei agun men hadis takum waridegam wagato ga mi Allah ge alako ekala ge mi den ufula ala hadda baras kala ko mi ala mi ane ka furim ko de bande ekota hitu ikhlas serika ma te dori kama ekuga mi ane biskale amille de meneti ene kota dua kura kum gawanama ena husata dokurabuma Allah subhanahu wa ta'ala me ane me ladwet odigan namakam agun men me kid manabiya ge hadis ta ko sabit ko asbawani na shada me suwala ki fatis namadu ge husunnata maghrib namadu ge fahusunnatu ge kiyun edevigem wa waki suraten owe ade me fortama kama mi agun menna ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge mi irshada ki ngeto namadu ga ngeto mi komme namada ka belikam ge wina mes namadu ga mi kiyomang asfa mi wani emme koda mi waraki suratul fatiha ngeta e kiyom wajib wege mi war rukune goto den kam komme surat ki kam ga wina me sama namaz sahwani den e bori bay riwayat tan e gotan aisa mi bay namaz tak ngeta hemi komme waki khassa tane kiyagene no namaz sahwani ki ngeta hem komme mi suratul fatiha ki ma fam kur surat no ta komme surat ki kam ga wina me sama namaz ga visasara no quran ಅದೇ ಏನಂತ ಮೇ ಫಕ್ರೋ ಮಾತೆ ಯಸ್ಸರ ಏನಂತ ಮೇ ಹಕ ಕೆರಕೊ ದಾನ ಕಲೆಗೆ ಮೇ ಮರಕುಂ ಕಿಯವ ಶೇಮ e me misale ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam e surat kiyawungai ki awun men anen hen ama etan kiyon je saben no ilmerin vidalwa gato mane ki enase telefon amal fulota ka basulota ka telefon vidalwa gato amal kurun men nebe adi telefon iktidamo to men kiyoma kes masale names tame ke sheikh chara kure gota yama kidu qur'ano ga mi heka fasayave kan bitanakum fasayave kan mi mar kiyawunga mi hama nalwani sab shada me suwala ki tawbawun laskofi namas tawba qabul kurabanato mihar me ilmeri midalwan mihar tawba yaki timaya kurifawa faafay Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratum fussaman edun e khasaka dega ikalanga gulifawa kamekamu gawanama enes me ek tawbawan je kama ki misalaka me makhluqa ka gulifawa kamekamu gawanama te ene fade insana ka gulifawa kamekamu gawanama
මීහෙක කිමක් මොක හින් හලාලු හොදන් ජේන කොන බරන් කරන දෙගොති තවබා මං එනගේ බොගොස් එනගේ අනේ මානකී අනේ එනගේ ෆුරාන් හරිකන නුකුතුමා හමය එනේ තවබාමගේ දොර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නවර්ත මේ අනේ තාල පිළිෆොම් මා හමෙන් එනේ තවබාමගේ දොර කුලා ෆෙබර් එනමස් කාකතෝ යකින් කවනි එන එහසාබ දුනියක හොන්නානකම එහෙම ඒගේ මේ ඕනනේ ඛෛරුල් ඛත්තායින් තවබාබෝන් මානකී කුකුරමගේ තෙරස එම්බරගල මේක වීහවගේ කන් තවබාබා මිහෙම අගුන් මෙන්න කුෂක් කුරේවනේ මිසාල කගුන් මෙන් දුවාලු කුෂක් කොෆිකම ගාවන්නම ඉරොස්සෙන්දෙන් මලයාගත ප්‍රති බව නොලිව් බව අගුන් ඒ කුෂක් තවබාවේ තන තන මිසාල රේගඩ කොෆිකම ගාවන්න දුවාලු වන්දේ බේකල ප්‍රති බව එන ඒ කුෂක් තවබාවේ තන නොවේ තෝ බෙලමට්ටක හැම ඒගේ එම්බරගලොත් කි වීහා අවහක තවබාබුන් ඒ මරු ඉන්සානායන් අන්නානේ කීනේ කොන් හාලතේ කොමගතකම ඉන්සානක නේගේ එම මරු අබදිස් අන්නානකම බලෑගෙන් වීහාවාක තයාරුගෙන් තිබුණේ අගොන්මගේ සරවස් සාලිහුන්ගේ මන්න ජාගොමෙන් තබාවාක මුගාන මගොන්මෙන් නෙබේ කල්ලුන්ගේ ෆරාතු දුගෙන් දවිලා ඒ ඉස්ලාම මතක දෙවන ඛලීෆා උමර් ගෆාන් එකලේෆාන කොම්මිදුහ එකලේෆාන නෆ්ස් මුහාසබා කරවාෆ එකලේෆාන මේ හේවකන්දතක නුබාකත අලා කිව්වාෆ නුබාකනත මේ බුඩ ඉතුරු එජ්ජකම ගන්න එකලේෆාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තවබා වැඩ අස්තෆාර කරවා කොම්මිදුහ කමර කරවාගේ මේ ඒකට එම ඒගේ එම්බරගලොත් එකේ මෙතන එක තම මිසාලක මිහාරු මේ ෆාෆේ කොරෙජ් එකම මම බගතුන් ඒකන් ඒ තිමා ඒකම තිමන්නේ කොර විජ්ජකන් හිතන් අරහි සම පිටකන් එකම තවබාබුන් ඒ එම්මේ රංගලු එක්කම අගොන කබුල් කරන්නේ මම අද මේ kurin denne visualu gengeta mi vatsnamada gyusunna tabegatu mi warid hadisa warid fave nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi vatsnamaduga mi husunne korawale avaskan geta den ekalege faanuge avaskamaki meduge mihun kurairuga avaskan siva kore favies egmane innun ei waran ava yagun menala balairuge hama las kamavane henne mes ekamana aisha radhiyallahu anha riwa korawwa fadis spolginani hamekani suratul fatiha kiya henne hiwan ingeta heme egmane ki has avashya vatsnamad gyusunne korawwa fani demme doktore vidal vechcha hama alun situru kollan beenu ingeta tauba omuge mi wahaka dakka hinduga mi adaga wahake ennun aslan me mi dakkane ki ingeta hemwima Allah subhanahu wa ta'ala emme lobi wodi gannawa en alukan tawba umaki ingeta hemwima miheku eha derakama kanwata ladugannen jekama kamikan hadagennuwani mi insanun algon men misala kankamuga denne menuwa algon men maafan idunima insanu maafuna koddin kamuga winis Allah subhanahu wa ta'ala algon men geveri rabb algon men ge faratun edi wodi kam wa kamen mikam inna Allah yuhibbu at-tawwabin Allah wa yuqrabani Allah lobi wodi gannawa tawba wa mi hondiki den ki kon algon men laskuram wi Allah edi wodi gannawa algon men tawba wa ilahu ge mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korawa fani qudus hadisin algon hiwani mi insanu getene faafanu kura bayaku duniyamatiga tibejjakamu gawana mi to hus sevle wasoli faafanu kura bayaku tibejjakamu gawana mi Allah subhanahu wa ta'ala neti kurabba faafa kurana bayaku adakka gennawani gennawa fa ibami faafa kuramu fa faafa tawbawan Allah lobudi gannawa ko envima mi ha gotimanna tawbawan laskuran kihayda kal laskure veni mi hagigatuga eha muhim wahakateken faafa kurawunima emme avah vemme avah laskurwana kabenne engeta roda masnimen del laskurwana kabenne raillatu gadri vilere nuata one hedeta kadi mawa del laskurwana kabenne mihara wagutum wagut tawba wada ශාවිතරන් මේ ගාම මේ සුවාදා ගොලගෙන් මේ ෆහරික් ගාම මිසාදක තවබාවන් ලස්කුරේ ෆෝරි පේෆල කුරිකම් ගොවින මෙස් නේ සුවාදා ගොතුම් වෙජ්ජම් තවබා ගබූල් කුරවාන තෝ ලස්සුමගේ සබුන් ඔතීම හම එතන් කොල කොම්මසරක ඉෂාරා කරනවා ඒක මේ යෝම ඉෂාරා කර මේ ආර මානේ කි තාල ෆිලිෆෝන් මම හමයන් වද එනක ෆොරාන එන හරික වර්ක්පකියෝ මා හමයන් එනක ෆරාදන් තවබා ගබූල් කුරවාන ඒ මිහාර මේ අනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එකම ගොන් වෙනවත් වාදෝඩිගම් එන්එස් මීගේ කුලෙන් ඉෂාරා කරගොත ඒ වගුතු ඇසෙම ෆහවගුතු තවබා මත මබරේ කුදුරාලා තවබා වෙගෙන් තිබීම එන ලිබේ ෆාත් සවාබ ධර්ම පුඩගෙන් දන්න කවුමනේගේ මිසලක හුකුරුන මාදු ෆෘතම දමාත දාමි හායා ඉමාමි හම මිම්බරන් අරා මේ මලාකතුන් ෆයිෆුත්තර ලප්පවලු මෆෝගා එබේකලුන් අනේ මේ ඛුතුබා දසම ඉෂින්දෝඩන් මෆෝ මිස්කිතන් අන්න මීහාගේ ලිබේ සවාබ ධර්ම තෆාත් එම මේගේ මෙමුහිමකම කි මිහාර ඒ කිහා දුවහක තිමනේ ලස්කුර වෙන තෝන මේක මුහිම වීහාවාගේ තවබාවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මග රොජු අවුන් එනේ ෆුර්සත බයි එන මිසලකන් එන සගුන් මේක දන්නවච්ච කි කාකන් හේ ගැරන්ටි යොති එන මාදමවස් දුනියග හොන්නානක يقول حديث بس فلوي ساسو من هنا إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر دكتور بدال فدان يعني نيوا هوليا فران إلى جوم داند نوني
yero hulang faraat ngara funda ekam ege mane ki visariga tebe doktor faha kore wihen laskuru mennu kiha irakan heti mane laskure veni mige mane ki misalaka mihe ko taw me ena me waragina doswande faafata kore fori mihe ene mayuswani kamenneti ene mihar vese bote hataw babu ngeta ehme ma vihawe sabaka taw bay wada ganna washe lasnu kurab washe me e husasa uma ekiga e visnu gauma ekiga emme awhataw bay wada ganna washe shada me sualaki adwahan suwaruge wanna mihunge terega mi ummatuge mihum madukama mikan saaf kolte faanto ummatuge mihum madukama mi asfenwe thullatu min al awwalin wa thullatu min al akhirin asfe sabab ngeta ehma mi ummatuge mihun ke skina bay ngeta nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawe mi ummatuge mihum besama ege terega hama e batibikam waragina ngeta henames nisbatum bala iruga mi suwaruge wanna mihun adadu maduwane mi ingeto mi narke wanna mi hunna ala bala narke komme sateke kun ekak suwaruge mi wannani nuwastega nuwadi nuwa mi hunna ki nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa ni mawjuj baga mi hunge tere mi hunne ingeta ge tere nuwadi nuwastega nuwadi nuwa mi hunge tere ginawani ehma mi ummatuge mi hum bes maden nuwane ehne mes mi suwaruge ge nisbat ehne mes mi ballawa adam alayhi salam fashin mi hisaba mi har kita garunu note kita zaman hinge jeta ehmwima mi ummatuge nisbatum mes maden nuwane inshallah ehne mes darun mena duniyage mi har abbiliye mi hum ule muslimun nankiya ule mi hum mes mule gaggada ke ebbile na hamen narage ehmwima e gotabbala fikam gawana maduwane midden ek malgon men ummate bonefikam gawana mi ummatuge demane mi annan ingeta إمانة كي أمة الدعوة إمانة كي الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رسولكم عن فنوي السورة من الدنيا متشن وفن واقوم ميه كي أمة الدعوة كتير هي من ميه كلك فانا إجابة دين جه ميه كلك فانا الدعوة ميه كا همه فوران جه ميه هن مسيرة إجابة دين ميه معلوم يدنا بالي أمة الإجابة gitu imam begin tibi mi hungi tereng hama gina baik insyaallah hama ebe engen unto mi narakang hama warak gina baik ko nereve naraka mandun jom tereng tauhid ge kalima kiya fori mi ge imam kam ge zarre ge min waru hori mi ki wes hama emi emme faho gotuga naraka nereve sorge weddene mi gitu em ekimi hunge eki farat to ge shafaat terikamu شفاعة تري واش بيتبعك شفاعة تري كم الله سبحانه وتعالى ناركهم ميهم من جكورة بسورك بدوانه هم ميهم متوجه مانه كي كليك فانا إمام ميهم كتير مسما جينا بيك سورك تبينه إنجت مي أوده كني بال شيء مي حقيقة بلا رأيك مي هار بني ما هي كرتا أون بينगे إسلامي دعوة فتيك عاتا نا إساسته كهروه مي ديانو تو माने कि मी हर वेंगे उम्मत के फहक उम्मत का मवेफा आदम अलैहिस्सलाम फिर आयसा मी इकलेफाना हमें कित इंसान कितन खास इंसान दुनिया गुल फोन ना है ना तो एम एगोतुं अवगुण में अदद कुरा कम गान इस्लामी उम्मत का मधुकम के विधान देने कहनो से मी इस्लामी उम्मत की एम बड़ो उम्मत का वमंग एदिवडा के कित मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करबा में ननी में तज़ब्बजु अलमरतुल वदूदुल वलूद हदीस करबा माने कि त्यबा मी हूं अंगने का इनकम गा वानमा गिनांग दारिन लिबे आदि दारिन देख लोबिवा हेलफा रंगलो अंगने के इख्तियार करा गियाम दक मगे लेफानो के उम्मत की बड़ उम्मत कम उम्मत मगे लेफा नेवडा नो एमा एही हकीकत तन इशारा करा माने कि इस्लामी उम्मत के अदद मद माने कि हेउ हितुं अल्लाह मस्देचाद कियागेन देबि मी हूं एमा एगोतु अवन में कंपेया अला किया कम गा वानमा मदवे दान शायद मैं सवाल कि वुदूनु को मुसफ गा अल्लाह उफलुं हुद्दा वारता तो मियार एक मी हकीकत बला लार कि गुरआन को मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिकन ला यमस्सुहु इल्ला अल मुतहहरून यानी तोहर का मते नूने मुसफ नोफुलाशे दिन एक मिसाल का बलमाहिगा मी बयंगिर में मिदार मिसाल का एना मी अने नगान मी है कुने मुसफ नगान मी है कुने ती मुसफ गिल में लिबनी दरक में लिवनी इफद हालत के न वुलू निर्कमगा वी न मेस एन दिहदसन तोहर विजन होरिज कमगा वान में मुसफ इतना के गेंद विदाने माने के च फिल्म का मकसद एन में से एम्बे नगल को के अगुण में मी मुसफ कियवा कमगा वान में वुलू को गे वुलू मती का होरगे तोहर का मती कियव ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलाम फुल का अगुण में कलाम फुल एहतराम करन जे कलाम फुल एहतराम कर माने के अगुण में साफ तोहर का मती रंग मुस्लिम के साफ तोहर में ने से ए वुलू मित्र में इस में इतुर में करने खास कर दे खास से कमिंग एक तेरे अन्ना ती अगुण में हम एक बुड़ा अगुण बुरवेनी अने वुलू खोगें मुस्तफा बी मुफसद उफुला है दुं मेरा गलती अदे हम वन रगल वाक फलेंगे हम
mi algon men visne algon men duniyawi kantatta algon men muamala kuraga misala algon men gitere mi ke enege certificate ka nuata enege ena waram muhim liguma ka kinetto ena hamid hadi we hunne iruge ega illane to he certificate hadi vidane detta e hirafas fola saaf ko kantatta kurani algon men ebe fela nu algon men ge mi darinne libi hunna mi ekeke inamutaka wanataka gotaka libi hunna tashita ve sama ehem bahatta funne echi sama mam fan saaf ko hadata algon midakani ki e fadecche ge wahkennu algon midakani algon men ge ve rabbuge kalam fulu liaifawa mussaf tak ge wahkem mussafan adab ihtiram algon men ge hituga netuma ki war bodu gohe ngeta algon men ge hitun e mussafan onnen jehe adaba ihtiram algon men hitu onnen je lobi netigen dum kiden algon men netigen diu ngeto e halaku hagigatu hemvima mi mussafan algon men hitu lobi onnen je lobi e ihtiraamatta kana mes algon men be je hagigatu ga wudu khoggen tibe hemda deme mi doktor vidal fadan algon men hagigatu kama kamfasha gurwan kiyawan khaswege ready wegin hada kam gawana ma mussaf ifan kiyawa kam gawana wudu kollage kan koru e miragal gotaki enemes ama ifa kore vigota misale kan ama mi mi ettanu musa badal kuran jehidane fada halite geena ma saaf kon horje kam gawana mama genda ingeta masaleneta ade kuriyamidari dini suala jawab program adami program galgo men beenamaki tiebe flung hippulgo fete dini sual to jawab ginestinu ehenkam galgo men ham kurimis takrar kol fadan tiebe flung galgo men sual fonu ben insam wen hamajifa haten noedden hataren ashen eke me number tiebe flung sms zariyai sual fonu be mirad kurabi galgo men sual ta libe mun da minbarakun tiebe flung sual ta jawab de mun gendana mege turun ham tiebe flung galgo men guluwa galgo men ki bare wada gandewa dini ilmu werin awahka dakka kamen olum fidwalam beenu fulwa kam go wandi nam fursatu seboin haten noedden hataren ashen eke me number nanjise mafoga sms kurabi mirad kurabi galgo men ham fursatu tiebe flung arwan ad algomen ham komme duha ke swara gina swal ta libe mundani henkam algomen e program ge terega me kuda utkol terega uriya swal ka jawab nu devidane ehnam sirad kurebe ham miedo algomen jawab nu deve swal ta ka madama ge program ga adi kuriyan hori program ta jawab demun gendana algomen irad kurebe tiebe flunge huriya swal ka ves jawab genesteve to me maseke kurani irad kurebe algon ummid me kurani algomen me geneste jawab ta ke tiebe fluna beenun terit faada hori ai tiebe flun olum filon beenun fa kantatan olum filagen da jawab ta ke kam shame sualaki jonubu efa hore emihe ko ammukon nidairu kiya kurusi falaqnas tin sure adi zikuru adives kurwanu ge hen ayetta kiya vidane to ade junubu veri halatuga emme fortama kamak ingeta mige mi emme ragalu gote kiya junubu veri halatuga inahama hina ganege nidu ingeta henne mesei ene wajib kamennu ingeta adi junubu veri fawa mihuna waak dekkumatta kanwate enun kamaka ena nukutum kurim wudu kurma ves as febe henne mes riwayatan iha sah riwayat ekenu names mi ekama ahma edevigem wakandettami emen nidumuge kurin tahirukum matiga nidumaki hama warabboda edevigem wakam mige maani ke vesalege wajibennu ena hama junubu veri mukamuge matiga hore ene nidiyaka sama ves masalene ehma efada halate gene nidum huddawa kamuga wanama nidum kurin kuraze kurta vesenen huddawan e veshakken okkamennu ngeto mi junub veriya mi gurwan kiyoma behe gotung mana kura wafawa riwaye emir vidal wani sah riwayat nun kama ngeto amal junub fala wala aya junub veriya mi ayat kiyum neteehen wa hadis bas fola ta'arud ve nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadhkuru Allah kull ahyan kale fan komme gote gas Allah zikr kurave hen asfa wa hadis basful em hadis basful sah kam bodu hadis basful enge em ege murad ki haqiqatu ke kale fan hama mi huriya halate ge sama Allah zikr kurava ka de amdo mi mana kurava be fulum ves mana kurava ni kitu qur'an kiyumuge gotu ene mes de me sualu gasum wani dua ge gotu ka kiwa zikr ge gotu ge hem vijkam gwanam amdum hama emi he kai kan kurave ne inshallah Porque dame suala ki kirit rasula sallallahu alaihi wasallam duala ko haddiha far tauba wada gannawa kan sabitu e faave adi sateka far kama ves puneve vima suala ki ekalege faanu tauba wada gannawani kihinetto mikan saaf kote faanu mehar me ti hadis abala la roga me ane awun mena finegandani me kit rasula sallallahu alaihi wasallam ge gandwara timmihe ko ziyarat ko ekale faanu ge amal futan horgota begaton sual kurma foga ebihun alakon kura wara kit rasula sallallahu alaihi wasallam alakon kura wara ala balaroga ekelefanu ma ginen alakon kura kam hunna fenunen adi ekelefanu ge iswegos fawa wataka adi mustaqbal ekelefanu kura vidana fafate sallallahu alaihi wasallam wa fa kam den adi ege torun
adi emihun ane geteren ekakubuni timana duwagas mihakane nanaka dumani timana tabadu alko mashule ke nanakuni timana duwagas mi ane timana mi masnu ka mi khali kandat manake dinuga huddu kurawa kandat amane nuksan haran kore manake mi alkan korma mashule mattaka en den e rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabli wadagen kelefan wadagen mi hunna begodun teba mi ne hene bunin heje de mi hun adi denne timang kelefan mi hunna kan ballawana timang kelefan aram kurba timang kelefan rode do kolle rode pomme den adi ठीक है मैं बलंजे था मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदे कलेफान हदीस करवा मैं तीन कलेफान दुआ लको मैं अक्सर मैं 70 मर्रा हद्दिया वर्गन फार ما كلفان طابا ودانا مثالك الله من هذا وقت كلفان تم برس كلام كتم الله تم كلفان طابا ودانا من أتوب إليه نوتا مي أما كلفان أريهم معناه كي قرآن بارد دفع مي توبا جاي تكي كم جاي نساد عمل الدعاء جو تكي مغاسي كي مسألة وكذا معناه كي بيها جينه كو توبا ومي كا من دني أي ساتة كفارتو هديه فارتو نوتا بيه فارتو أي مهم منه مهمي إيجا أبدوس الله سبحانه وتعالى توبا ومتي جميعها هرمي مهم كماكي تمام مين هم ده دكتور بدال فدان استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه हमें कण मिहिन कियालुमक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार दे फवे मिगोत विदाल वे फावा कम इंगे ते हम استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه ذكر تكو تريगे से बोर नुन तो मिगोत वार दे ऐसा हम सतेक वार क्यों हम استغفر الله واتوب اليه अलगुन में हम हिन क्यों की मत मी हमें कण استغفر الله कणी कियालुम में समय हमें कले फान को सुन्नत साबित वे गंगा फावा कोई हमें फा फसमंगे दुआ करो मिगे दें मी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फा फसमंगे दुआ करवा हिंदुगा एगोतंग ए सवाल करवा कर बेफड़ा वर मुहिम सवालेंगे करवनी देमे डॉक्टर फा करे फदां ehne mes मिगे मी कलेगे फान वुरे मच्च करवेन कम काल में हितंग अरवागे नुवाने तेकम को साल में गाय कुरमट्ट का नुवता एकम एकले फान करवेगो तब बेलुमट्ट का करविदान में मुहिम एकम के मान हितंगे न अस्तगफिरुल्लाह मेला इबेला को फा वसम फ़ोन उनके फेसबुक वदे अस्तगफिरुल्लाह के कस असलो हकीकी एम फुरहम माने नुवद नुवना नदत नुवत मिसाल का टीवी बलंगी देके तस्बीह वदे अस्तगफिरुल्लाह 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 की एक बदलुगा हम एमी है कम को मशगूल नको कंसंट्रेशन ना एक अस्तगफिरुल्लाह के यार मेरा मी फाफस में दुआ करने हुरिया फाफत के वस्तवा दे अल्लाह हक एने हितंग हाजिर कोगिन एगोता दुआ करूं हकीकत ए मुहिम को شاید می سوال تانکل دیو کم می تیارون هم ایکوت سوال دارن نواد آنگه توش می مامای که بوده تفتی بی فیریهن دارین تکین ادارین اولنی مام میهون ناین تکین کم کجک وستین دارین لیبیفا سوالا که فیریهن دارین که مولی آیلا کم آهارک وس فیتر زکات دکنی فیریهن دارین که مامای میکمو که سببون کودین که کیبان زکات قبول کربوانه تو آده مام بفعل نفسم دارین که می فیتر زکات کی هم मी ज़कात के दीन को वर्गिन कंकम की एह मी को एकं को एने को दीफ कम को वाने में मिसाल का ज़कात वाह के में दक्कन तवकील कुनो तवकील कुरो मुद्दकन तत्त अदे हम तो मी तिहारत को सवाल को मियननी मम्मा मी हुन का ज़कात नेरनी दत्तो मसले नु विसाल के इंगे मम्मा हे तो ज़कात देनी को दिन देंगे को अमिल ये ज़कात नु देख के समय मसले इंगे ये बस मसले तो दे सवाल की ಲೈಲತುಲ್ ಕದರಿ ವಿಲೇರೆ ಹೋದುಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಾ ಮೀಹಾ ಫಹುದಿಹಾಗ ರೇತೋಗ ನುನಿದಾ ಹುರೆ ರೇ ಅಳುಕಂ ಮತಿ ಹುಣ್ಣಾನೀತೋ यार मैं लैलतुल कदर विलेरे होद मट्टक मसे कुरमा अगवण मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवा मैंने न इरशाद दबा मैंने एक लेफान दरवने यानी फहुदिहा उनहरी रेत कुंते बा में लैलतुल कदर विलेरे होद मसे कुराशे अदि हमें फदे एक लेफान में रमलाम के फहुदिहा अलाले को एक लेफान हरबैत नंगवा एक लेफान और कम को मशूल डांगलु बहनो से लेफान ये सुन्नतों और मैंने का फिन्ना कन मिने मी माने की रेगन हतरदम हेला हुन्नवा के माने कि एन अळुकम्मुगे न मासेक्के कुर्मियोने कुम्बिरे को समय एक मिसाल के खंडाला हो गडियग मिसाल के बल माहिगा इरेगंडुगे मियाने 12 फिशकिंग को मिसाल के तीन जने नो तो हाथ में तीन कुम्बिरे को सब में पच समद बाकी को इंदे को से गडिग कुम्बिरे को वट्टानुला एन एरे होद मट्टका मसेक्के कुर्मिगे मुखम के उम्मे नुनिदा हतरदम हेला खुरुंग की इस्लाम दीन को न कमेन माने कि एमिकेनी एमि तिमाग आमिन नफ्सा मी उफुलागन दति खंतत के तिमा नफ्सा फरलो को गतंग
ඒ දලීලක වුණ ෆෙන්නගොති එත්ෆාරකු මාකිත් මන බිය සල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කලේ ෆානුක මිස්කකුල වෙද වඩාන්න විරුග දමාෆුරි බලෙෆෙනි වඩාගෙන් අනේ මිකි කර දමාෆුරි බලෙත්තෝ සුවාල කරෝනේම ඒ කලේ ෆානුක මේ කම සමික බල කොල්කන් කරව බර්බලි ෆුලුයි මේ වඩුගේ වාගස කමන අලකන් කරබණියේ පිදාල මෙදාල කීකේ ඒ එකන් ඔන්නන් ජීන ගොතෙන් නෝනේ මිය වර්බලි මේ හොට්ටාලා ෆාරාම කොල්ලා හොන්න එක සලකන් කරාසෙම්ම දීනුක මෙරන අවමෙන්න හොරියකම ගස් ලොයි ෆසයකන් දෙබ්බා ෆාරුගේ ලොයි ෆසයක මොක හිෆාගන් ඔන්න මස්සේ කුරු මෙරන එම ඒ රේගන හතරදම මිසාලකන් හේලා තිදවා දිරුමගේ මේ කොරන් ජේවරියකන් දෝකුල්ලා ෆාලුකම මාගෙන් උල්මක වෙස් ඉස්ලාම් දීන් වගමෙන්නක බාර ඔලවා ෆෙන්නුවේ අද ඒක දුක්තර විදාලෙ දැන් ඒක මුරාදෙක් ගොතු ගමිවනි මේ රමදාන්මක ෆුරතම විහි දුවස් ගෙරේ මේ රයාලු කමුග එක මියක හුන්න වරම් වර මින්වර මර ගොඩ රේ ෆහුදිහාග මේ රයාලු කමුග ගෑම්බ හුරුමුග වාහකින් එත එහෙම මුලි රේ එක්කොනු නිදා හුරුමුග වාහකෙන්නු එමියකම ආරාම කොෆ දෙමෙ දුක්තර ෆාහ කරේ ෆදාන් රයාලු කමුග හැම ඉතුරු වගුත්තකෙන් හේද කුරානි මිග හගිගතුක විස්නාලෙන් ජේකම අලගොන් මෙන් ගින පාර මේ දුවානගේ බහන් කමුග වානම ගිනා මි විස්නනි ක්වොන්ටිටි දෙත නුවත ඒගේ කල කුඩ බොඩු මින එහෙනමස් අල්ලාහ් කදරතුක හගිගතුක අහමෙකනේ ඒ නොම් වෙච්චකි ඒ හගිගතුක ඒගේ ක්වොලිටි නුවත ඒගේ ජවුදත් ගේ ඉඛලාස් තරික ගේ તો ඒ අස්ලු මුහිම වෙච්චකි ගේ તો එහෙමම මිසාලක ෆාත්මීන් රේගණුගේ මේ ෆෞදියාගේ ඔන්නේ රේත කො තෙදු වෙනවත ෆෞදියාගේ හුරිහාලේගේ තෙදු මීහක මිසාලක මේ බෑගඩි රුවන්දෙන් අල්ලාහන් අලුකන් කො zikr කුරා මීහක ෆාරග මුලි හතරදමු එන එහෙන් හේලා හුන්න මීහකස් නුබද්දලු හිඟාදාන ඒ එමීහ ඉඛලාස් තරිකම කිගේ කල බෑගඩි රුවන්දෙන් අල්ලාහන් අලුකන් කො දුවා කො zikr කො إين إخلاص تلك الله بلوا وديكم هم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم الله سبحانه وتعالى بلوا وديكم نوا ألقون منك جسم تكك ألقون منك حاشيان تكك ألقون منك سورة تكك مياه هوريكو تكك إنما ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم وقلوبكم إن الله سبحانه وتعالى بلوا وديكم من ألقون منك عمل تكشا ألقون منك النية هم අලුන් මින්ගේ අමලුගේ අමලකී ඉඛලාස් තෙරි නියතක එකීග කරමුණ අමලකම ගවානම ඒ අමල අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බල්ලා වඩිගම නෙහෙම ෆහුදියා ගෝන හේරි රේතකු අලුන් මෙ මිකම වරබොඩ සමාලකම දෙන්ජේ හැමේකනි නුනිදා හොරගෙන නුනේ මිකන් ඔන්නානී කි ගෙත මේ නිදාෆ් ආරාමස්කොෆ එනමස් ෆුර්තම දිහය දෙවන දිහය වර ඉතුර අලුන් මසක කුරාෂා කිතු යා ෂදමේ සවාදකි රවාතිබ් සුන්නෙ කොෆ් ಫಾರುದ ನಮಾದು ಕುರ್ಮುಗ ಕುರಿಂ ಇವನ್ನ ವಗುತುಗ ದಾರಿಫುಳ ಕಮೆಕ್ ಕೊದ್ದಿ ಅದಿ ಎಹೆಂ ಕಮೆಕ್ ಕೊ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮ ಫಹುಗ ಫಾರುದ ನಮಾದು ಕುರಂ ಫೆಶಮು ನಮಾದಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಉನಿಕಮೆಂ ಅಣ್ಣಾಣೆತು ನಾಣ್ಣಾಣೆ ಗೆತ ಹಮ ಮಸಲೇನ ಬಿಸ್ ಆ ಶದಮೆ ಸುವಾದಕಿ ಗಬರುಸ್ತಾನುಗ ಹುನ್ನ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತವುಗ ನಮಾದುಕೊ ಹುಕುರುವೆ ಸೆಬಕುರೆ ಮೀ ರಂಗಳು ಕಮೆತ್ತು ತಪ್ಪು මිහර ඒක මේ බලම් විතම්කගේ ගබරුස්ථානය බුණේ මවගොඩන් ඒ මිහර ආගමේ රාජ්‍යයක කුරි සමානුග බිස්කිට බිනා පුන්නගත බලාලායරුග මේ ගබරුස්ථාන වර්ෂාගෙන් ඔයෆ එදනුග මෙදුග මෙහුනේ මිස්කිත අදා මෙහුනේ එනසේ මිස්කින් හොරිතනුග බිස්කලේ ගබරෙන් ඔයකමුගා වාන එකමුග ශක්කු කර එකමුගාන සතනෙග නමාද කරොන් සහයන වරහෙන සතනුග ආ මිසලක ආගමෙන් හිසාවොන්න බලාකමුගා ආගමෙන් හිසාවොන්නග මියදාවතකි මිස්කිත දා මගේ මියුනනි දෙෆරාත මිහෙන් බදාලා මිස්කි මෙදුග බහට්ටාව එතනුග මේ නමාද මෙකරනේ හුකුරු සබ කරවේ එනස් මේ ගබරුස්ථාන අද මිස්කිත කා ගුඩිගෙන් ගුඩෙන් එනස් ගබරුස්ථානක මිස්කි බිනාක ෆුරිකමුගාන එතනුග ගබරු හොරිජ්ජකමුගා වානම එතනුග නමාද කරොන් සහයන වාන ಶ್ರಮಸ್ವಾದಕಿ ಫಿರಿಹೆಣುಂ ಅದಿ ಅಂಹೆಣುಂ ವೆಸ್ ನಿಯಫತಿ ದಿವುಕೊಫ ಹುಣ್ಣತಂ ಫೆನೆ ಮೀ ರಂಗಳು ಕಮೆತ್ತೋ ಅದಿ ಫಿರಿಹೆಣುಂ ಕರುಗ ಫಂಗಳ ಬೋದಿವುಕೊಫ ಹುಣ್ಣತಂ ಫೆನೆ ಮೀ ಕೊಂಕಹದ ಕಮೆತ್ತೋ ಅದಿ ಬೈ ಫಿರಿಹೆಣುಂ ಕಂಫೆ ವೆಸ್ ತೊರಫಾಫ ಹುಣ್ಣತಂ ಫೆನೆ ಮೀ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಹುದ್ದ ಕಂತತ ಅರ ಮುಹಿಮ್ ಸುವಾಲೆ ಇಂಗೆತ ಮೇದ ಅಳುಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ ಹಗೀಗತುಗ ಅಳುಗುನ್ ಮೆನ್ ಮಿ ಮುಸ್ಲಿಮು ಇಂಗೆತ ಇಮಾಂಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಗುನ್ ಮೆನ್ಗೆ ಹಿತ್ತ ಝೀನತ್ ತಿರ್ಕೊರೆವ್ವಿ අලගුන් මෙන්ගේ හිත්තන් උජාලාකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවි මුස්ලිමුන්ගේ තෙරෙන් බය මීහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දීන මේ තබානුවේ හිදායතුන් එක්කිබය ෆතිබේ බයගේ වත්තරත කොපි කරමුන් දාතන් වල මෙන්න මේ ෆෙන්නේ අලු මෙන්න මේ රීති වනි මීහුන් එවලේ ගොයි इंगेत मी वरबड़ हिताम कोरन चेकम इंगेत अलगुन मेंगी तेरे मी हकीकतुग मरुवेगेन दा हिंदुग एमीहक मी रीति वेगेन एमीहक कॉपी कुरी मीहक एकिगेन महशर मे कोरवेनी इंगेत ए फद बयक एकिग महशर मे कोरवेनी එහෙම වීම ෆරණු රක්කා තරිකම
furtama kama balayru ga niyafati dikuru ngeto niyafati dikur ma be to ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sahabi vidal wani timan bekalun emme digo nge semme gina muddata ve salis wandene balani ngeto salis umaffa nabiy sallallahu alaihi wasallam wajib kurab ma ekankan ega me niyafati kottama ekale fan me kenduma wani mi ege be frana amuru kuraba irshad devwa fe malum nge tere mi ko mi ena kitame busy wegen diya kamuga wina me salis wanden nuba hatta ashe ngeto muslimun ge usul nune hagigatuga salis wanden ek mane ke salis me warabode digu fonnani salis wanden madku rashi kesno hene me salis me ege mocha wajibu ane ngeto salis dusrim dem mi fennani e anghenum vies firhenum vies ngeto riti umuge gotum bay firhenum bay anghenum amdu bay mi misale ka type kuran je eruga e type kuran fase he ka shen wada kuran je masakka to godon tibane fase he emme ni fat dik kofa batta pan mini fat dik kurum ragalwane nu emme ni fatchenu hi ehenne me salgun menna wak istisna enne ngeto mi fitratuge kantatta ho terege hori kantatta ngeto ni fat ke no mami fat kantatta mi ha mi alun de mi gitornge be fene bo dik kofa tibe bay suan ngeto mi bo dik kurum bay fahara ebo digu kunun ege zaatu ka konda hamen annakam gawana masale enne ngeto ehna mes ekko hama miha goli umuruge gotan ihawara digu kofa firihenum behettu eya begotum ilmeri wahaga dakka mena me detere bo koshalash ngeto kiveto detere bo koshanu leveni umra hajj galukam vesam gosa bo balani unto ema detere kum bo koshalun ei hama waram muhim kame abadu bo digu noko ngeto hema bo digu kura kam gawana me sama konda hameya firihenum e mane ki fahatun anghenekkan firihenekkan nege kam gawana me masale ngeto den anekama ki karuga fangelun ni kamfatuga echelevu mi firihenunge tere mekan ke bakure algon men agigatuga firihenunge tere anghenunna devwa fawa zinatuge e babage hifage nuwana mi hatuga mi zamanuga mi gowale ki gowalun taka eki wahagatuga awaga jengadi khassako mi midenne vihen ek ghairu muslimun e hifa kum mekamen e zinatek gotuga algon men mi balagane weni ehne mes kobato aslu mi hagigata visnala hiduga emihunge tere emves hagigatuga aburu veri mi hunne ekanga nukure ngeto aburu veri ragalu mi midenne vihen tankole mi mujtamoga gadaru veri kama beleve mi hun ekan kanu ekkore mi hun ves emihun amulene waran aadaga saada dirulu mek ngeta ama niyafati ves khandala ama karugati fatibuna kahala fashe ecche kamfatuge echenula ngeto එහෙනම් සල්ගොන් මෙන් ගෙතරේ මේ කොපි කරවෙනි ආමුක මේ ෆිල්ම් තකුම් ෆෙන්න මීහුන්නා මේ දැන් ආමුක ෆෙන්නානි විසෙ මීහුන් දෙත්ත එහෙමම ඒ කාලේ මිස් මීහුන් අරුගෙන මේ කොපි කරවෙනි එහෙම අරුණ හැම වර මේ ඉල්තිමාස් කරන් අරුණ මෙන්ගේ සුවානුනාදී මේ හැබේ ෆුලන්න වෙස් හකීකතුක අරුණ මේ මිෆර කන්දත කුරුම කිය අරුණ මෙන්ගේ දීන් අරුණ මෙන්න හුද්ද කුරා කන්දත ගෙන්නෝනේ ඉංගේත ආන් කම්ෆතුක ෆිරිහෙනු මිෆර එච්චි මේ ඉල්ලුමා ෆිරිහෙනු කරුක ෆංගෙලුමා දැන් බයි සුවාන් කුදින් බොනේ මේ තිමන්න මේරේ රම් ෆෂේ නූනේ නු రీ ఫషే ను మస్సే నెతే ను එකම අල්ගොන් මෙන්න ෆිරිහිනුන් නම් හුද්දවෙගෙන වනේ හැම කනේ රිහි අගොටියෙක් ගෙමෙන් වර නේත එහෙම රන් අගොටිය රන් එච්චෙහි අදී අංහිනුන් නම් ખાસවෙගෙන වාසීනෙත්තන් අල්ගොන් මෙන් ඒ බේණු කුරුම කීයි අල්ගොන් මෙන්න එකශීගෙන් වාකන්තත කෙන්නු అది ఏగితరం అవును మీ తీగ తిరుకొల్లం బేనవే మేనే టెటూ జుముగే ఇంగేతో ඒ මිහාරකයන් අස අගුණ මොත්තම තිරේක වරන් ආම්මකම එකතු අපමණ ෆෙනේ ෆිරිහෙනම වෙස් අදි අංගන වෙස් ගාගේ තෙන්නනක ටෙටු ජාග හුන්න මන්සර් එහෙනවස් කණ්ඩේඩික මිකමකි කිත් මන නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඒ ජහාදේ මීහාය ජෙහිමිය ලානවරිකම් බයන් කරවවරි කන්දතෙන් බකන්දත මොන සලාම වංග බජේ දෙමකන ෂේඛ් නිමල ෂාහ් කොට බයකු එකම කුරාති අගුණ කුරා කන්නු ජගුණ මන්නකි මුස්ලිමුකම වාරුක ඉස්ලාම් දීනෝගේ එකමකි හුද්දකමෙත්තෝ නොත නෝන්තෝ අගුණ බලාදන් ජෙහ ඒ බයකු මිසාල කවුන් මන ෆිරනේ මනේ මෂහූර් ෆුට්බෝල් කොන්තරියකු නොත මේ මෂහූර් ෆිල්ම් ස්ටාරකු එමිහුන්ගේ ඒ යුරෝප්ගේ මිහුන්ගේ තෙරේ මනේ මුස්ලිමුකම ගන්න හිමනේ මිස් මිහුන් එනවස් මේ කවුන් බලන් ජේතන්ගේ මුස්ලිමුන් මිසාල කවුන් ෆිරනේ මුස්ලිම් ෆුට්බෝල් කොන්තරි මිසාල කවුන් මේ ගන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට ප්‍රීමියර් ලීග් කවුන් බලාලකම ගන්න සෙපති මුස්ලිම් කොන්තරි අවුන් මන කවුන් ෆිරනේ බස් කොන්තරි ගාකට ටෝ ජාවරතනේ මිසාල කංගනේ මිස්රුගේ කොන්තරි කුලනේ ලිවර්පූල්ගේ මේ මොහමඩ් සලාහ් හමයක මේ සෙනගල් කුලන්තර කොන මේ මානේ අදි මිනුස්වර්ගන කුලන්තර අවමන කරන ෆෙනේ බස් කුලන්තර ගාග මේ මුලි හජ ගන්න කුරා ටෙටෝ ජාෆර් මන්සරේ එම අවුන මෙන් කොපි කුරාකම ගන්න සරංගලු ගොයිත්ත කොපි කුරන් අවුන මේ ජෙහෙනි ඒ එහෙන්නුම් කම ගන්න මේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රිකේ මේ ලානල්ලාහුල් වාෂිමාත් මුස්තෂිමාත් හමයි ගොත මේ අංහෙනුන් හෙදුන් අලා ගොත හෙදුන් අලා ෆිරිහෙරුන්නා ෆිරිහෙනුන් හෙදුන් අලා ගොත ඔල හෙදුන් අලා වල අංහෙනුන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කඩාලිගෙන් ලාවන හොරි කවුන් බයන් කරබා හෙබරි එම්මා ඒ ගොතන් හෙදුන් අලා ගොල මීහා මිසාල කංගෙ මීහා බඩු ගෙස්තන කොෂාලාෆ
ඒන ෆිරිහෙනෙන් හිද හදුන්ගලයන් උළුමා හමගොත ෆිරිහෙනක විශ්වාසකන දියුකොෆ ඒන කරුග ෆංගලාප මේ අතුග නියපත් මේ නියනේ හුරියාත් ඉංගලිග නියපත් යලාහන විතංග නියව දියුකොෆ මේ කුලජස්සා මේ කන්ත කොනේ කඩරියෙන් එමිහා එකන් කුරුම්මති දෙමි හුරිහද අල්ලාහ කලයන් රසූලාය දෙකලයන් මලාකතුන් ලවණගේ මිහා ලිබිකම දාන කන්තත් මේ හොන්නනේ යා අරම ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමාදා වගේ පාතිවම දෙවෙෆ්න සලම් ප්‍රෝග්‍රෑම් බෑරේ වඩාගෙන තේ මාල්මත්ට කවර පොඩ ශුක්‍ර දනවා आदे दीनी सवाल जवाब प्रोग्राम आदमी प्रोग्राम गलगो में बलनी तियबे फ्लोंग सवाल तक जवाब गणिस्ते तो दीनी गोतुन तियबे फ्लोंग ओलम फिलों बेनो बा कंततन ओलम फिलो आदेवे तो එහෙන්කම අලගො මෙන් හම් ප්‍රෝග්‍රෑම් කොරිය දායිරුග අදි අලගො මෙන් ආම කොතේ ගහම නම්බර් මි හතෙන් නොෙද්දෙන් හතරෙන් අෂෙන් අෂේ එකෙන් මි නම්බර් මෙවනි හුලවාලේ ෆතියබේ ෆොන්න තියබේ ෆලොන් හිප්පල ගෝ ෆෙතේ දීනි සුවාල් ත ෆොනවුම ඒගේ ඊතර හම තියබේ ෆලොන් ගුළුවා අලගො මෙන් නායකීගේ බෑර වඩාගෙන් තෙබ්බා දීනි ඉල්මරන අවාහක දක්කම් බේන ෆලවාකම ගොන්නම් කමින් ඔලො ෆිලවාලම් බේන ෆලවාකම ගොන්නම් මේ ෆුරසත් සබොයි හතෙන් නොෙද්දෙන් හතරෙන් අෂෙන් අෂේ එකෙන් මි නම්බර තියබේ ෆලොන් නංජසවාෆ SMS කරවි මිරාත් කරවි අලගො මෙන් ගුලා ඒ ෆුරසත් අරවාන අදලොන් හම් කුරිම ඉෂාරා කුරි ෆදන් අලගොමෙන්න හම ලිබෙමන්දා හුරිහා සුවාල් තක අලගොමෙන්ගේ කොම්මෙ දුහෙග මින්න प्रोग्राम गे तेरेग जवाब नुदेवे इराद करबे अलगोमेन हम जवाब नुदेवे मिदा सवाल तकन इराद करबे मादमा गे प्रोग्राम गे जवाब गेनस्तेना मियद अलगोमेन जवाब नुदेवे हुरि सवाल तकन अधिक कोरियन हुरि प्रोग्राम तो तेरेग इराद करबे ए सवाल तो जवाब गेनस्ते तो अन बलाना अन हम विहा स्वरकम बलानी हम विहा गिन सवाल तक हम शेह नमाज को गेमस तियबे फुलंगे हुरिहा सवाल ते गे जवाब गेनस्ते तो ಅದ ಮಾದವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲುಮಗ ಉಮ್ಮೀದುಗ ಮಿಯದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಳಗ ನಿಮ್ಮಾಲ ವಕೀಲಾನ ಮಿಯದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆಲ್ಲವೀತಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಬೆಲಂತೆರಿನ ವರ ಬೊಡಶ್ ಕುರದನ್ನವ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು